بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد COVID new normal live Handhuma program duragatum ballava huriha farattaka waraqun marhaba dannawa in program ki Ministry of Islamic Affairs komme haftaak gavis homain buras wacca geneste live program government komme duha kusmani mawduaka adi program ge mi mawduwa waaqe dekkomata government ge naiku gadde mehmanum bari wada gannawa egotum mi government na mi haftaavs nota mi duha kandali famiyati ungenumah Vaki Umureh Nuvey mi mawduwa darshon miyadu aganda me gatum miyati mi insaf qaddamata daganne Sheikh Ahmad Mamun adi mi Sheikh Nimad Muhammad debe rabbana marhaba danna agon men ungenumuge wahakeki agon men ms ngen islam din islam risalatuge furatama goalumaki es ungenumaki mi haya kommems beenu teriche mitanuga mi furata mawdu holwalum gotun Sheikh Nimad widadabunto ungenum maana kureve gotaki ko bato Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه من والاه هذا أنجنو نوتا تعليم هودم مي كمان مي كوربني حقيقة إنسانا إكانت تكي كورمجة تيرين نوتا تجربة تكي تيرين إنجي مي جاهلو كما نوتا إني نينجي مي كانت إن أولم في الأمة إهم بما مي الله سبحانه وتعالى كي القرآن وهي كرفافة وني ما النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبك فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك كالك فان الدين وداغن نواشي مجيني وداغن نواشي أنه لا إله إلا الله الله كي إله فيها حقوقين ألقان كربهن إله نوا هميكني ألقان أقوى فرايكن واستغفر لذنبك تيفهوغا يفوق كنت تدينا وداك يفوقا الله سبحانه وتعالى فافوسو من دي كلك فانو فافوسو من دعاء قرباش اما نجينو مجي معنا اسلامي اقول من اني مي بحبيكتون كرايرو قالوا من بنبيتاني ميچ مي اقول من ليبيغاتو من هودو من داسكورو من كام كورانجي گوي اقول من مي اولم فيلومه ngeto sharigatun alumin mikamuge maane ki mihage mi kamegge nudatun ena filwalu ngeto misalaka alumin tere mihekum misa phone ganage e phone beenun kuran jehegon ene negi hingadan e vejje kamuga wana e phone ki gelibe mi manual no ta guide beenun koggen mi phone beenun kuran daskuru ngeto ema insana ga hayataki hagigatuga mulin hama ungenumuge maccabina faakame ei faharge vedane rasmi mi usul take gamatin kam ves nota mi anin hin enege hayatuge dimawa hakika tajribata ko gamatin kam ga ves vedan nem skuru gotaka danwa kam ga wanama insana ga hayatuge komme do hakke komme secchen ungene do ngeto enen ihsas nues faharge enen ungenun take ungeni hinga dan ungene dan ngeto ei aluna hama ungenumuge maanaga denneve yogotan kitan ichi ada Sheikh Ahmad Mamun mi Islam din mi ungenumah kiha waraka samal kandinu tabarul wafeto Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mi ungenumah ke wahaka ge tereng alun mi furatama ungenumah ki ko bato de me shenimal manako de wafe ge turung ama mi ungenumah Islam din samal kan de wafa wahaka ba furatama mi shaizdin furatama mi fettevirgas vidal tam Islam dinu ge furatama risalatu ge furatama bayan kor wafani ilmu ge wahaka egotung alumenna eba inge kirtu Qur'anu ge emme furatama Allah subhanahu wa ta'ala bawale vi ayat takabbalaka mugawiyas ilmu ge muhimmu kam ge wahaka eba ishare kor wafa iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علمك مهم كم جواهك فرتما الله سبحانه وتعالى قرآن باول فرتما آية تكوجابس مي بيان كربافن علمك مهم كم جواهك هم بيما مسبب تكا أرون من كتيرين كم مسلم كم
eba mi kuran jehe lazim kamek gotuga mi ilmu nota maarifa ko denegatun kankan denegatun hoda belun ei alon menge teren komme mi hekos kuran jehena kame den ekan alon menne inge dewana kamak inge to mi furtama mi dennevi mi kirita qur'anu ge mi furtama baawale vunu fas ayatuga wahaka eke iturun alon men misalaka kirita qur'anu ge wara gina ayataka balalef kam gawana me fennan ebolata mi ta'lamu afala tatafakkarun afala tadhakkarun afala taqilun mi gota ungen visnashe fikuru kurashe daskurashe ungeneshe hoda balashe mi mana dehwa gota waragina ayatakuga bayan kurawwa fe bori e min alon men hagigatuge be inge Allah subhanahu wa ta'ala mi insanaya mi ilmu devwa fa mi ilmu devwan devwani waki beenun take kankame Allah subhanahu wa ta'ala kuladumwantakam ge hekitakame du visna fikuru hinga mikantakame du visnumakan e be inge em egota bala eruga islam deenuga mi wani mi ilmuge muhimukamuga wahaka warafurihama bayan kurawwa fe ege ituru ngeto alon men amko mi kiyen misalaka mi hanguramaage halattakuga ayyar kurave asirun hanguramaage hayyar kurave asirun namedu kantak kurave gotuga wahaken alon men islami tarikh kiritman nabiy sallallahu alaihi wasallam sirata balaf kamugawana me fennan oti ekalege faano mi makkage mi quraish nata mi asirun gotuga hayyar kuranu mihum minimum kumattaka emena sharate gotuga bayan kurawwa fainonto muslimun ge teren dihe mihe ka lienkian daskon deshe em mahane ki islam deenuga hagigatuga wara bodu samalkamen ebade maarifa ko denegatun ungeni daskuruma mikantaka samalkan de hama ehemme alun me misalaka balamato mi ungenumuge wahaka ge ter ungenuma samalkan devwa fa minwaran alun me balala eruga Allah subhanahu wa ta'ala eboye bayan kurawwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat em Allah subhanahu wa ta'ala ga hazratuge emihi ge daraja ufuligen diuma meduri wa sawbek kamuga seba wegende ilmu hurun emiha kibaga ilmu hurun ehmechi alun men hagigatuga mi duniyege dirulumuge hagigi beenumaki kobato mikamamedu visnalem jene hanata ehem bala eruga alun men fennan oti mi duniyege mi diriulum bina kurumuge iturun adi Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodigatun libigatumattaka alun men kurevenge komme kame kuram em ege teren alun men kurevitan ekkamege wahakayan isharak kurawwa Allah subhanahu wa ta'ala miwani bayan kurawwa fa utul ilma darajat ilmu libifawa miha Allah subhanahu wa ta'ala ga hazratuga daraja ufuligenwe den mi daraja ufuligen da iruga miga ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ilmu devwa miha ge kibaga hunnan jehe kantatteke wes ebahuri alon gabul kuragatuga mi program ge tereng alon men adi eyan hama ali alwa levenkama me sheikh nimal de me sheikh mamunuga wahaka alon men warangala ilma islam din devwa fa hamid kan ehama koddevi ilma amala mideti qobata gulmaki bay fara alon men benge ungonumuga eki marhalata ke seburi misala kala fatuga marhala adi umurun duwassuma mi qobata gulmaki mi ade mi alon hitangari ama furtamati ediyam okori hama mi demme ka hitan ay hisasen hisakollana ingeda alon men gitere waragina bayak nota zuwanu gitere hama madu bayakuna mes mi waragina fara dakka wahake ki korme miharu ilmu hasil korane ngeta ki koranga madrasa taka gosu kiyawani kiyevi kas miharu wakame nete mi musara mi fem fawagutu gama mi ane bala ayruga mi kiyevechge beenu mennu korwe hama mi vfar ko genne gina fahara mi oleveni amilla masakkate ko gen gos mi ane mi oleveni hama nukiyawati mi tangole bodu musara ga oletan alun timanne menne befene laari ginan hoda tenge befene enna salon hitangarani sheikh mihar mi ilma ki hagigatu ga mihage nafsu tahzib kodde kame ngeto ehma faharigga mi ene bodu musara nulibidan ngeto faharigga ene mi bavaru laharitake ene ga emmacha nara hinga dan ngeto ehenna mes ilmu miha libunima enage nafsa enage kanta tawaki sulukakum waki tartibakum gendiyumuge e qabil kan ene libe ngeto ilmu libunima ehma mihar e ilmu aslu e enayan amal mi waki gotaka battanga koddeni ehem wegen mi Allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'an go demma ngodama ishara mi kori ayatu go sama dani ilmu ge waka amalu ge kori ngeto em misaleka kita mi hunto heyo amalu ge namuga heyo amalu kuruma beenum wegen mi kankan korani ehna mes ekankan e heyo amala nuwani ki wegen to by fara
ei ikan ragala negi wannati ingeto bay faragum tereng ha bay mi ei ama ragalu heo kantata kamga dekigen kura kantata islam din usultaka khilaf fe fonnani ingeto bay faragum men nge fele ama sawaba dharma hodu mattaka bay duataka zikurta vismi kurani bay fara efada zikurta go shehol men fenigen denunto shiruko ge ibarat tas bay fara ingeto ehmi mami onnani mi ilmweringe wargina fettaku ge sa khasako Imam Bukhari rahimahullah kale gafanu foi fattawa fawair gawes Bukhari bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal yat imma furtam banna fa babaki al-ilm qabla al-qawl wal-amal amala bahuge kuri ilm hod ngeta mane ke amale bes nukurevene ilmen neti ade e amalu ragale nu ane hem bima nunto mi annani mi ahl kitab bin nabe gotun عاملة ناصبة إنك كافرنا بيجتو إمهم مسك كوكو فاربلي وني هي عملت كوكو إنما بس كيرت واني عملت قبول نكرر إمهم كان رجلا إمهم ما قولي فميوتي إمهم كوريج إمهم ما قولوا ولا فميوتي إمهم حقو فراتك كوباكن نوت الله سبحانه وتعالى كيجا إمهم فراتك الشرك كوجن إمهم كيلت إمهم ilmu neti kura amaleki hagigatu bay fara amal ragalo amaleka vikam gabina mes em furi hame kure be amale ngeto em bima ilmu ki wara muhimma che den hame ay ki ga demme mi takula digos eje kanne henne mes demme ti kure be suwaluga mi waki umuren oveto algon hama wara poda kabul kura algon mi e asase ge machiga demi hunna been wadi e asase ei wara muhimma asase kama kabul kura echki ilmu ki muskuli wane chenunga ngeto ilmu muskuli enwane ekamaga hagigen algon men nami wani ma nabi sallallahu alaihi wasallam sahabinga amal furtakun dakaf ehem wima ebe hayatum fennan yoti ehem wima algon men ilmu waki umrakan khase nokre ngeta e ki mi ki komme ilma ki singeto e islam ni taraha ge tere algon men ngene ilme kam gawanama ilma ki hama komme umragge mi hekam sam hasil kurevene ilme waki umraka khase ilme no nane mi ehna mesten hunnane ki gonjo hunta kedetto mi anen umruge goton hunnane bay kanta Sheikh Mamun me ad me eya ituru kolle beto echa alon hitangarani mi demme mi vidale wahakya guligen mi umuruge kantattakuga komisarakan eba alon me hama hagigatuga visnalanje ngeto ege terega alon me misaleka rajya divhe rajya balaf kam gawanam alon me rajyega mi wahaka dakko me dane hembe divhe rajya nispe kura kam gawanam alon me balala eruga ರಾಜ್ಯಗ ಮಿ ಉಮರುಂಗ್ ಅಶಾರಹರ್ ಒಂದೆಂಗ್ ಐ ಕುಜ್ಜಾಯ ಯನ್ನನಿ ಮಜ್ಬೂರ್ ತಾಲೀಮೆಗೆ ತೆರೆಂಗೆ ಕುಜ್ಜಾ ಮಾನೆ ಕಿ ಉಮರು ಫುರಾಗೆ ತೆರೆಗೆ ಕುಜ್ಜಾಯ ತಾಲೀಮ್ ಮಹರೂಮ್ ಕುರುವಫ್ ಕಮ್ ಗಾವಣೆ ನಮ ಎ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬೆಲೆನೆವೆರಿಯಾ ಎಬ ಕುವ್ವೆರಿವೆ ಗಾನೋನಿ ಗೊತ್ತುಂ ಕುವ್ವೆರಿವೆ ಎಬ එහෙම එයි එන් හාලතු දැන් අශාරහරුම ෆහුග ඒක මානේ කි එනගේ අමිල්ල මහක එනකි මුස්තකිල් මිහකන් හගීගතුගේ හිසාබන් එබේ මානේ කි එනගේ zimma එන අමිල්ල නගන්ජේ උමරන් ආදෙවණි එම් හිසාබ දියාම දැන් මි වාගොතකි හිසාබ දාර ඉල්මුගේ මින්වර නොලිබි හුරි කමුගාවානම එහෙම වියස් හගීගතුගේ ඒ ilmu hodumattaka kurin asu dennevita mi ilmu samalkan islam denuga devwa fa minwar datto ema eya goligen arun men e umurakashe none hagigatuga mi visnam wi kiye ungenumashe visnam wi eye denuga angawa fonna kama kiyema ekan kurumattaka laduganna kannu jehene by far midanna henge doshi umura diyama eba ade kala bay undaguta datteken kurimeti lang eba je ehennames eiki alun men hagigatuga e visnumuga visnan jehene kame none misalaka balaka mugawanama mi alun menge mi lobet nabiy sallallahu ge emme arihuga hunne abubakar gafan ngedo abubakar gafan balaruge ekale gafanu ungene wadagattuman note ungene daskurmuge masekke fette umru fulon sali sahar fulos vi fahum hem hisabum feshigem ve sama ekale fan kureve masekketa ilmu hod danegatu mattaka kurinden mi shenimal faha kureve tami hame ekani adi mi misaka amalu kuru mattaka se ilmu beenum veba hem ilmu libigatuma fahuga denta yan amal kureve ni rangala mane ki de duniyege kamyab libeni gotakan amal kurani gotatta hem aron me muslimu visnan jena abad de duniyege kamyab ka wani alon menna mi ege rangalu sah mawlumat ekeno diinuge mawlumat rangala libi alon men amalun kurenje kantattaka behe sah mawlumat furihame libi den en amalu kurevon em enuktaen evar boda samal kan denje ade belentarina alon men hame gendi alon men alum ungenuma waki umuren nekka ade elme mi amalevs ilma kalna nekka mihige waragina mi bay waragina bayge faratun anna suwala miyata misalaka bay mi hon wara
daskura ecce mi handanoga nuhonnani waragine adi daskuri ecce bay fahre ki umureh gude gotum bay mun udagu wasme dak daskura එහෙම වකි දුවායෙන් ඔවේතෝ මිදු මොගෙනම බාකේ මික හදාන්නතේ මීහා මිසාලක කියන වකි දුවා දීනුග ආසේ පොයතෝ අරුන් මින් කීරිත කුර්ආන බලමාතෝ මිසාලක ඉංගේතෝ කීරිත කුර්ආන කි හුරිහා කමිග්ග ශිෆා ඒග හිමෙනෙච්ච එහෙම අරුන් මිසාලක මි දස්කුරාච්ච හදානොග නුහුන්නනි එහෙම වෙච්ච කමුගා වනම ඒග ශිෆා වෙසේ බෙන්නොත ඒග ෆරවාස් කීරිත කුර්ආන ගේ බයි එහෙම ඒග තෙරේක කීරිත කුර්ආනුන් අරුන් මින් වරක් ගිනෑන් හම මි emme kuderum feshigen wes aron menge maimba fens aron mena daskoddin duaye ki kirite qur'anu ge duaye ge tereng rabbi shrah li sadri miharas aron menge madrasata school madrasata kiyawa dariwarunna besama class gadi feshumuge kuriga mi khasa gotegga mi adu iveni mi islam adi divehi qur'an mi maddata ennames hagigata kiyennu hagigata ga wanje gote kiyennu hagigata ga wanje gote ki komme madde kiyawa erugas aron neke muslimun kam ga wanam aron mehma komme madde kiyum class fashumuge kuring hama e dua kiyun hama muhim ngeto ehma ege tereng rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mi hama e dua hama ehme mi rabbi zidni ilma mi dua samige terege himeni genda dua ehma mi fada ham e mi den qur'an waride fana duata ehma mi gota duata kiyagen e gota eya eku den eba annanche azume ngeto misalaka algonu mewlani qur'an daskuram නොත අරුණ මෙල ඉම්තිහාන කාර්යවන්ත ෆිලාවල දස්කුරන් එහෙම වෙච්චිය ඒ අසුම් ෆිලාවල දස්කුරුන් ඒ කී කුරන් කුරා කම ඒත අස්ලු සුවාලකේ කී කුරන් හි ෆිලාව දස්කුරනෙමි ඒ ඉම්තිහානු කරංගලු නතිජයන් නෙරෙ දෙන් එහෙම එයායකු දෙංගන්න කුරිම සවරුම දක්කමන් ආ වාහක එක්කල අමලු माने अमली एच्चकं एब हदंजे अमेकन इल्मकन नूने विस्नम के अमली एच्चकस वांग एबजे एम ए देबावस हिमेने गोतुं एकं कोग्ගෙන් මසෙක්ක කුරීමා ඒරද්දෙන් එබ ලිවිගෙන් දේ කුර්ආනුගේ ශිෆාගේ සබබුන් ඒනාගේ හඳානුගේ බෙහෙට්ටුම මගුෆහි වෙගෙන් එබතේ එහෙම මීග හල්ලෙක්කමුගා අලගොඬ දන්නවන් කෙරේනී අලොණ දන්නවානී අලොණ මෙන් හිඟාෂේ මී උගෙනුම බේනුම් කමුගා වානම නොත mi handanoge eche bahattan beenunkamuga awanama mi azuma eko hingashe qur'an daskuran e qur'ane kasuge hita alikan geneste hita finikan geneste mi eche kamuga awati sekundiyen e taza kan geneste eche kawati em qur'an daskuran masekke kuri ma e den huri ilmen ene libuma allah subhanahu wa taala magu thanavas kurawwan em miga halle gotuga alon dannawani hingashe කොම්මස්වරක මඩමඩුන් ගොස් කුරුවන් දස්කුරේ තොමසේ කරන් ඒර හින් අලිවීම දෙන් හොරි එල්මත ඒක තෙරේ ලාං සිකුන්ඩි තෙරේ නොත හිතුග රක්කා කරන් පස්සේ වෙගෙන් දාන්න මේ ආවොන වෙච්ච අද නේත මේ ෂේඛ් මහමුන් ෆාහක් කරවියම වරම් මුහිම වාක් ඉංගේත අරුන් මේ මුස්ලිම් ගහසියතුන් අරුන් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවවා ෆාවා ඉංගේත ખાસකො මි උම්මත දෙවවා ෆ එම් මේ පොඩු ශරෆකි කුර්ආන් ඉංගේත මි උම්මෙන් ඉහින් උම්මෙත් හො මච්ච mi mai kore fami wari sama mi sanaduge sabab ngeto nete duniyega miharu yahudinna balalies nasarainna balalies eden samavidin taku mi komis hasasin mi badal kore fawa kam gaviyena mes eba mi hungatugo tibike emi hungeves sanadewani golifa oda bima detri gawa ngeto hittaku vedi rabbaki allah subhanahu wa taala ngeto emi ma hittaku vedi rabba golifa wasida sanadaki kiritu kurwa oda bima demeduga wahiige medu kedu mi wahi medu kedige ay nabiy sallallahu alaihi wasallam avhar wegen dikam gavina mes e sanadu muti algun ngatu ngeto em e sanadu algun mengi hita lewunu min waraka ngeto hittahu veri rabbuge faradun hita tawfiq libeketta me algun me migetre algun ham fadunu sawalati wahakage teren me algun me ungenuma me har duniyage be ungule tafat ilmutan ebo science ge ilme bori technology ge ilme bori science technology ya awgon me muslimun kommen daruri gotum ugenen je waki khas ilme beto sheikh nimam ade haqiqat ki muslim ge haysiyatu ge talun ko mesarkan en ishara vis kore vijje hiwani nusida ko muslim ge haysiyatu awgon men komme muslimak ngeto muslima ek anhenakam govenes ferihenakam govene mes islam deenuge mami ena daruri alukanta daruri midennawani alun komme muslimaka wajib wegen wa alukanta salaka fardu was namaz ada qur'an ko neto maam bafayna kiyaman terum ki ko baka
ngeto hami fadan Allah subhanahu wa ta'ala shirkun salami umattaka korinje kanta takki ko baka Allah alukan khalis kurmuttaka korinje kanta takki ko baka mifada kantatta algon minna e deenuga ikan algon men alukan ada korinje minwar algon men tene komme me ungeni gatumakki e muhimmakame e ham wajibegam wakame hami fadan wiafari kurakam wanam wiafari korinje gotaki ko baka ege visnanje kantattaki ko bata kobakan ege algon men komme ves kare wegen nuwan wegen mi kari won bana kantattaki ko baka salaka riba mi fada kantatta ngeto hajj da kam go banam hajj ko ko ada kur mi fada kantatte kalon men tere komme muslimaka emi hegge e halata guligen adi khasako mi komme muslimaka ves kuranje waki ainiya farudaka guligen nuata kuranje ainiya farudaka wati eya algon men tayyaru mugotum algon men ngeden je kame ehma maamba fam ves hagigatuga maamba fam meccha wajibe darin me bali huma hamen annam wa ira mikanta daskod dino school madrasa ta ho theory ba da daskod de practical ves ba kommesar ka ba daskod de henne mes hisabun fuddala genwa ngeto taalim ge mi emme muhim beenuma ki amal de me algon men fa hakku ifada ngeto ehem wima mi darifula mi namadu kuran das kurevifa hunnaka das vefa waka mam fanjena kashawar kuram mige korin algon menge mam fan ngeto mi haru samay ba mam fan ba kan kurawwa henne mes mige korin algon men abadusama korige menge ragalu wahaka mi dakka nedda igot dakka hindu mam fan algon men hama detere mi namaduge mi ana attahiyat das forito balana ngeto ei gam muhimmu kame ngeto mi haru sual kolla ngeto ame gota misalika rukuga on kura zikur hadang hurito detere mika mam fan kuran chekama mika ngeto ei alun mi dakkani hadane tewa hakadetto mi kuda kudi ngeto ehme kudi misalaka ama komme amate kurayruge huriya zikure barabar nokiya singa dan mam fan ge zimma ekkama hadan je kudinge sikundi ge mikan haru levvu mattaka detere mikan hame fada misalaka iman kam gar kun takki gobato islam kam gar kun takki gobato Allah alun ada kuran jako takki gobato min ba nabiyya sallallahu alaihi wasallam alun min tabawu muge maneki mikan kam mam fan ge bajje hagigatu ka darinna hadan koddi detere muraja koddi yar me sheikh ahmad mam nimal de me fa kore kamaka guligen alon ham mi kure fenife tajriba ingeto kure fe tajriba ga wa kom sar ka hissa kollahi ingeto mi alon me rajye ga tedemme mi waki hisabakun kom saraka du kolle fe kamaka alon dannawani sida ihumalike dannawa kan netin ingeto du kolle fe kom saraka du kolle ta kom saraka farwa ko kore fe kamege terein fenunu kamen ei mi alon men school marhala ge terega war rangalu hama e khasa gotegga mi primary talim nimenden war boda samal kan deve kame gotuga misalaka mi namaduge namada gule bata war wakin khasa gotegga eba kudinna war rangal hama practically ekan kuruwene goi eba fahi kuruwa mane ki dasfa hurito swal kuruma adi kiwuma mi kan tatta mi engeto beluma mi huriya kan tekse kureve ehnames miwate ki sanavi adevra mati university marhala diyama eba unive eba ema ege natija gotum by faran hama alonama mihen ulumuge terega mi kamuge terega ulemun dairoga hama by faram fenifahuri by manzarta ingeta hissa kore fer by hadisataka bala eruga umurun gaganaka mi vihi fan service 22 haro mi umur furage kudinge terega adevra dang umurwes ashara nawara haroge teregas evaru kudin mi rajyege den komisaraka kushuge weshige teregas eba ule kudin umur furage kudin ule man daruge kudinna by faro hama mi suwal kollima wara mayus velafa eba bunela bunefa eba huri timannaya neenge namaduga salaka attahiyat handane nete miharakwe rukuga kiyachches eba oleye mi sajidaga kiyachka rukuga kiyachka eba olegoive de mihingos mikahale wara mi undagutekege terege ulemun datange baade ehema mi kurin she nimale fahakure fadan hagigatu garun minge maimba fainna arun minge edurunge zimmen ebay mikamuge ingeto ehema ege terein hama mi kirito qur'anuge arun men eboten to angawa fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin handan koddinumaki ege so mu'minuna manfa kura kameke ehema alawunu gabul kura gotuga mi ungenumuga umure Nuvey buna wahakage terein kurin shayzuddin suwal kore vitami kommehen hama ingen jehe echchit waki ilmu teken e bahuri to tedem e bahuri ingeto mane ki em mi school uniform marhala ge wejja e bahuri bata himenifa
එහෙනමස් ඒගේ මතින් මිසාලක යුනිවර්සිටි මර්හලා දියාම ෂේසතින් ෆාහ කුරවිතා මිසාලක සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි දායරන් කියවනි රාජ්‍යයේ සෙබෝරි හෙල්ත් දායරන් කියවනි රාජ්‍යයේ බෝරි mi nuata mi ehenihen mi economics ehenihen the business daira nuata finance daira ebori e daira te kon kiyawa kamuga vies alugonu gabul kura gotuga ei komme vesekka mi fadakkir fa inna dhikra tanfal mu'minun mi shiyaruga dashun eba for ko deven jehe ham module legge terein midennevi batan handa ko dinumattaka eba himenen jehe ehen nun kamugan mawate ke waki sabok e kudin misake umura diyama mi hagigatuga mi zuwan kamuge ke fakka umure alona mi kiyen enanto e umura diyama mawate ke suga komisar ke farwa ko ka nota mi enege duwahuge tawaluge terein mikaman onna wagutu kolu hagigatuka me allahhattaka hada uskuranje wagutta nuwata mi deenattaka ena visnanje kantattakan heda kuranje wagutu hagigatuka ene nudeve ekamaku misalaka egota module ge terenata maadda egatuka ene kiyawan jehechekkutuka vechkamuga wanama hama gamus eba ekam kuru edotta eba ehema ege maneke veshige terege kujja note e mihe ko zuwana eba demehettuma magufahi kuruwe eba em ei wara bodan alon men ha beenum waachemo misalaka grade 12 hisabaden islam kiyawani muni kiyennu e warakun ati islam dine negene ega mative seba ingenche kiyawa deven ebache eran hagigatu gami furihama natija nereven fasehegen dan ade arun men belun terinna men demme ga debe de sheikh muhammad mamunan imam muhammad ges wa haken gendi arun men mugenenje hekan wakin khasako daruri goton ko muslima ka bumattaka eneya kom furiha marhala egas abado sengenje he ta'lim takege wa haka Ungenumah ada mi cedana wani ta mi nuktaga waram muhim ecce hadan netuma behe gotun tawne wa ha dakkani mi gama waram muhim kame ngetam mambe fang darina mi kam visna dinu adi mi ane bali mi ane umra fahogati be kudim vesam mi ka ditre visna et alme daskura ecce e komme ilmek kam gavina mes ngeta islami ilmek kam gavina mes ilmaki horiha ilmaki ves aslu haqiqat ke islam mi ilm hen salon mi islami ta'lim mi keni bodam mi islami ta'lim nu deenuge ta'lim ngeta yammi keni boda me deenuge wajib taka kantatta hu wa hennes ilmaki hum horiha ilmaki sama islami il ngeta muslimun na faida hori kam gawanam adi duniya faida hori kam gawinu se islami ngeta insaniyata faida hori kam gawies ehma komme ilmaki ves e ilmu hadan kurmalum beenuwa kam gawanam waram muhim kam faafata kunduru ngeta minukta amalun hitang hedi ham hissa kollane ei imam shafi rahimahullah ngeta duniya dakwa fa misalim mi ngeta moni duniya ajab kolwa fada mi haduma kurmuge ba warugade be ful kefana behgotun aswani mi har mi gabuli fesnu qur'an halone hi waka mi ti buddi gabul kun qura wahki ke bunani ekale fan library wadage emme alun menne be aduive tanu nu dalun menne be feneta futto lewa watan hama mi kale fan es sofa ga apple aluwage nana sofa vidaluwani ngeta yahavis haduma fulu warugade be fulaki ngeta be fulaki imam shafi rahimahullah kive to eha hisab devuni kale fan wadagen devuni ei hama فافت كندري مكلا مشهور لمبات انت شكوت الى وكي سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يطاع عاصي يعني من قال فان استاذ وكي مي شكوى كرفيمه مي كيف مي هي مي حدانتي سوء حفظي انت فارشدني الى ترك المعاصي timan kalen fana mi irshad devvi faafata kunturum algon me miyad hagigatuga hadanetum ga wah dakka hinduga awun hitan aradi awun men mi miyaduga mi zamanuga algon fashage mi bani hama faafata kun hama mi mujtama tamini gharagwa fe he kondatta nevah ken he kondatta ebori ehne mes nisbatum balairu faafata kan algon men hushele min wara faafata kan algon men genda guin hama waran abahe wara gine ehma mi fada kantetta getere algon men uleru fever nget alme masek koramvi faafata kun duruma eru insha Allah mi e komme umurege mi hekkam gawina mes enegi hifzu arugada kurmattaka korevene emme muhim ekkamaki mi sheikh mamun eru ishara kore fada duataka zikurta kyoma foga dem faafata kun duruma masek kur sheikh ahmad mamun me agon men benge mi har bahega saasawe misalaka al ilmu bila amalin jununu misalaka mi amalaka nula ilmu tumaki ha moyawun kahalaka والعلم بلا عمل لا يكون معناه كي أقول من علم كان ولا عمل بس نون أنا كوريك ده باخ ده كبيجة مي بلا إيرو ميجا أقول من جترين مي هما تيدم شهر ما ده كي واها كا كوريك بايز زوانو
kiyumuge ki marhala wara ekiyekin barnataka ekiyek agonme fakhru weriwa karam banata seba hodda hodaira mige tereng ham ekka ena bunati manna namada sara eha nukurame eka duniyege meni waraka en wana hoda fi aslu iman terikama me ilma kiha warege golun ehudeto arun men iman terikam gawahaka dekkima balamato mi insana mi duniyega mi heda kuran Allah subhanahu wa ta'ala kandalwa fa ajal ngeto e ajal hamawegen insana duniya duko fa diyama mi asluga mi ti denne wahakage jawab arun men libena hisabu ehme e jawab hodumattaka arun men jeheni madamattaka e daturuge kot tayyar kuran ngeto mi ehme eyattaka arun men kuranje kandato etan misalaka insana maroma fo tinkame fiyawa insana amalta wakiwegen daane huriha amaltake wakiwegen daane ege terem wakiwegen nudane tinkantattoge terege ekkamaka bayan kurawwa fa ilmu yuntafa bi manfa kuran ilmeke wahaka rangal manfa kuran ilmeke dannawa eruga mihar ege terege war bodan hama beleven jehene kamen ei kurin she nimas faha kureta imam shafiege fanuge wahakaen siratuge terem faha kurave nukta ki ei alun men hama komme muslima kume visnan jehe war muhim nukta den tedem tidaluhin mi gayr muslimunata kafarum wese batibi waram molu ama mi moli duniyen nam vidala waruga mihun ebatibi ehna mes emihun nan mi duniyamati ga emihun nan ege darume belibe e mona devwa fa ilmu e allamal insana ma lam ya'lam insana nudanna kanta insana ungannawa devvi raskalange ehma Allah subhanahu wa ta'ala ilmu devwane muslimaka ves kafaraka ves ilmu devwane ngeto ilmu hodumattaka masekke kurunta e goti hambekane miga tafateka miyoti alon men ilmu genuma fahuga alon men ehe mihekan ilmu forko dinu e forko dini ma ege sababun alon men nge badaruma libe adi e forko devunu miha ves ege hewkan e forata ema den anen nukta ki enege kibang e hewkan nufeni ena misalaka ilmu ungenifa horegen enege kibang e hewkan nufenna kamu gawana mena limata quluna ma la tafaluna gedani mane ki ena buna echka enege bahaka ena amaleka dimenwe ehmejia e adi emrangalu kamakashenwane mane ki ekamuge ilmuge note engi huri miha ekan nukura kamuga wanama ene libe faafa ma bodwan hagegatuga jahilaka libe faafe jahilaka enege jahilukam matiga huregen ene ekura faafa ge sabun libe echka note mi note minwaru ilmu nulibi huri miha euredumuge terege huregen kura kantattakun libe faafa ya mi huriha ecche engi hure e got nurangala rangalu nungo gotuga ule kamuga wanama ene libe faafa ma bodwegen dan me Sheikh Ahmad Mamunuga wahakam Sheikh Namal dengen dia gon men me ilmaki hamade me diri huri echke ena maro dies e demmege vidalu ilmu yuntafa vehi ehme mege agun men engije ghayr muslimunna ulma goni mohna tafat den masike qurami hek Allah devwane kan ekadanga rizugo hama baswa fa den hama ilmaki sa agun me rizuge bar mativeri henonto mega agun menge hama wara baybe from bati misa bay belne veri mamba fa emi hum me hama kudrafatu ga emonna dimawi komme sabaka hore me tawlim harangalaka asenu kor me agun me benge darin tarbiyat kurumattaka belne veri wakin khasako mamba fa enna ilmu ungenum wara muhimmuka wakin khasako parent inna behe kantattaka adi huriya kame bes muhimmige tafaatake hore ehmak me hen onner misalaka me urun duwassima emiha ecce ungenumi ladu gannanje sabetto kinetto ade mi alun men mi umurun duwasumaki ebbe sarigga mi ilmu hoduma ta'lim libgatuma mi duradanche sababeno nuata adi ekamal mi ladu gannanje sababesno ngata ladu gannanje sababesno sababaki emme man jiluge gina bekalunaki ngeta ham umurun duwaswe fa wa halu ki qur'an daskore befa ngeta nabiya sallallahu alaihi wasallam arihum mi ta'lim hasil kurevunga kadala masake korebe fulu ebe fulu gitene baybe fulu ebbe fulu mi ana masake korabwa wada gannawa anebbe fulu rasul sallallahu alaihi wasallam arihuga ta'ali ilmu li wada gatmattaka mas ishinawani ebe fulu duty badalwa iru anebbe fulu wada gannawa mihin hame evaram masake korabwagin eha burako diru algon me ule ulunu mule ha fasehen gotakun dannawa kamuga wanama uluwe befulu nanu wara bora masakkaton diru uluwe befulu adi libi wadaga nanu wara madu etkole ngeto ka chegge gotakun wata diru ham jistuma efata bora diru ulume ga ulu wamum vesagi gatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga arihum ilmu hasil kurawumuga umura belumen neti befulu masakke koraf ngeto hemma eru mi ikalega fan
ge sahabin umurun duwase wada gatima mi hisabun mi tiya sahabiya mi war fude ehma den zuwanum genna washe ehni kele fan hadis kora wafen ingeto yar saade hadis dasmi ha amal ko fiya sahabiya ge terega ade owenunto ehme komme gotevve mi ane mi rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ge tereng ama umurun duwaswi ama gina befulun tibbe ehma e befulun rasul sallallahu alaihi wasallam ge mi ane mi faratun ge riwayat libeda gatumuga ekelege fan is mi kitam me baver riwayat tekin kelege fan ari hun ebe fulun adi mi libeda gat kelege fan mananu kurabba ingeto ebe fulun nan adi hivver devvani ingeto hivver devvani ehem wima algon men mi ane umurun dosum usawa mamba fa ingeto mi eggota kaves mi darin ebade university hame darifula ekkula haga tibanne innen jehidane misal kiyawa gorwan ungene evvis masalen algon men tajriba bori fenna ingeto hama waran ufavis jefada manzarta fennati ekkula haga misal kiyawade mi awun men bay fara jeheru bappe ha dariful ishi defan ekkula hek ingeto e waran ufawiru mansare ingeto evvis halega bappa ladugannan jehe adi dariful ladugannan jehe kamennun ekamaki ingeto waran ufawiru mansare ragalu ge ekkamuge alamatingi ingeto ilmu hasil kurma ilmuge nurun alivefawa geekkamuge alamat hame gotta mige miyaduge arona hiyori miyad e visnun tankole boda badalwes vecche mi zamana gulege ingeto mi kurige vejjiya mi umur dosi mi ko foten hifa angulenya war laduet kamakawani mi haru ahme refenani war mi kurahitun kurakame kutu ingeto fastol sahar haddi haruge mi ingeto ek ilmu daskurma masekke bakure rajyeke dive rajye ingeto hebima algon mi fursal go dannawalem behnum vehama miharu hama e misalaka gurwan ilma nota enu mesen ilme mi ane kiyawan beenu fawa befulak misalaka hama mi umurun dosunga sabu timanne no kerene timanne mi umurun de miharu thane nude ehem visni fawa befulak gorajjukam gawanama e visnu do kolle fash ingeto ilma ki e muskuli wane chennune em algon menge umurun dosvies algon menge sikondiga mi maseke korakam gawanama ilmu dibene inshallah de kommego tevve algon men qabul koranji hagigate algon men emme lafatuga ungene gota kalku menna umurun dosimaka ungene detta etan kolwan me ahmad mam ada she nimal de me faah kore wahke guligen algon men miharo mi duniye mi koremete fa mi covid nawarak halat ingeto mi halata demme she nimal vidale wahke guluwali algon men war ufaveri natija enge benikume ingeto kuriga wagoteki mi class mi covid awumuge kurin ingeto classroom takan haziru wegen kiyawan wima tedemme mi shayzuddin suwalga vidale fadan kommesorege nutanawas kame eba ade as kan faha kurebon ehennames mi gaganaka mi dehahuge hartaka hisaban ade won iruga ngeto wakin khasa gotige faha kolleve kamen ei arona mita miharam si dehas vihiwana haro heme dehahuge hartaka hisaban a iruga node dehahuge me terega arona men faha kurebonu mi umurun dosifa tibe masama kiyuma de samadukam waraboda ituru wegen dege tereng ves fahaga kureve kamaki arabi bas ungenumasha adi kirite qur'an ungenumatta kama waragina mi umurun dosifa tibe waragina bayakum masekke kuram feshikam fahaga kureve ingeto den demmiyai mi alunmen miharmiyen halat ingeto covid nawaraga halata guligen mi duniye miya ingilabe faadek ingeto ei mi eggotakun den hiddatikame anekkolum bodu ingilaben ai ingeto technology ge bodu ingilaben e mi ingilabuge terein den dimavi kamaki emihe ko huritane ge huregen kiyumuge fursatu me huluvigen die maneke online ko kiyewen fursatu fahivegen die eya eko alunu men miharu war bodan eba fahaga kureve ehenihen elmuta kurin alun faha kuritam saka arabi baha qur'ana dato saka gari ko seduma adi ege turun ara bas ungenuma miharu ege iturun ehenihen elmuta online platform ge tereng taaraf gen awma eku e ilmuta libigatu mattaka hama umurun dosifa tibi waragina bayaku masekke kuram fashafi ehem vejjiya oveta komme kameges heven onnane datto mikamu guys alumena meti heve fenifa kamuga alun ga bol korani e mihar hama gamos e mi kuri gen nutanawaskan komesera ka fila gosfa mi umurun dosifa tibe be fulum ves mihar ungenuma masekke kurawwa kan hama waraboten e fa kore ehem vejje kamuga awanama alun mennan e hisabun e daturu koreveni qiyam mahshar dohuga mi kurime shayzatin fa ko tam muslimaka kafir ka hun tafatuga wahaka ge tereng
Allah subhanahu wa ta'ala miwani almenna lobet nabiy sallallahu alaihi wasallam kurwa bayan kurwa miwani la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yusal an arba'in hataru kamakame dene suwal kofuma daanden ena huritanu fa guduwanu la hunnane em ege teren ekkama kamiyati mi ene ilmu devwa fa ilmu kito kuri em mihar men ilmu hodamum yanan ennoto ehem vejja den e ilmu libifawa mihaya Allah subhanahu wa taala devwa darajaga wa kurin alon isharak kuri em eya eko ufaverikan hodumattaka Allah ga hazratuga eneki daraja mativeri mihekkamuga wumattaka ena kuranje masakket eke kurun ei mige tereng alon men libigannam vi kamaki ehem wima mihara ko waki doshi umuraka wimaka mi eki ma bodu haskame gennan jena kamaka nuwe khud alonda kurefe tajriba ingeto mi alone me furatama classroom ka kiyawaden mudarise gotuga clahaka kiyawaden wangeruga alone ga umurun gaagana kan nawara har ngeto eklahuga mi huri emme hagu dariwaruga umuraki eruga kulahu gore emme hagu dariwaruga umuraki 40 har me sama tajribata ngeto hema kommen umure nune miga muhimmi ki beenuwa ecce ungenume muhimmu kama kema ungenumuka komme wake umuraka visnaka nujehene ehme egota misalaka Allahu ge rahmatun alwondan hama libunu rahmateke alwon dannawani ei alwona kiyawade ve mudarrisun nan alwona kiyawade muge fursatu libunu ehme e mane ki ei kiye e mudarrisun misalaka ladu gannan jehene kame nune ei kiye beenumaki ilmu libigatume එහෙම එකමට්ටකම උෆා කුරන් ජේන හින්හම ජෙහම කියගේ තොලිබෙන් දාන هذا مي شيخ نمال اون من مي ميادوغ مي موضوع برا مهم موضوع مي اسوار گنا گنا واهتك دك دان كما كو ساون مي تم مي موضوع برا مو انسانا مي ما مي هك مخلوقات تكم الله ما مي كوربي ان انگه مي انسانك ويتي كننونه باي فرعون من انسانك ويما بني ان الله يتي وعلم ادم الاسماء كلها ಆದಮ್ ಫಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುರಿಹಾತ ಕತಿಗೆ ನಂತ ಮುಗನ್ನವಾದೆ ಮೀಗೆ ಅಸ್ಸು ಮುರಾದಕಿ ಕೊಬಾತು ದೆಮಗೆ ಶೇಖ್ ನಿಮಾದ ಅಲ್ಗೊಂಡೆ ನಿಮಿ ಅಲ್ಗೊಂಡೆ ಮೆಂಗೆ ಮಿರೆ ಅದು ಸವಾಲಿಗೆ ವಹದಕ್ಕ ಮಿಸಾದ ಕುಡ ಕುಜ್ಜೆ ದೆಮಿ ಹಮುರೋಂ ಹಗು ಮೀಹ ಕುಂಗನ್ನಾದೆ ಹೊರಿ ಉಮ್ರೊಂದು ಶೇಮಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಗನ್ನಂಜೆ ಕಮೆತ್ತೋ ಎ ವಾಹಕ ಎಸ್ ಕುಡ ಕೊ ಇಶಾರಾ ಕೊಲ್ಲವಾ ಆದೆ ಹಕೀಗತುಗ ಬಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ಖಲ್ಕು ಕುರಬು ಮಫಹುಗ ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ ಮಿ ಊರಿಹಾ ಇಚ್ಚಿಗೆನಂತ ದಸ್ಕುದ್ದೆಫ ಮಿ එකමුගේ සබබුන් ආදම් අලයිහිස්සලාම්ගේ මායික්ක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානාගේ මායික්ක මලායික බේකලුන්න හුෂහලු බාදෙ ඒගේ අරුණ මෙන්න විසංගේ මලායික බේකලුන් ඉතිරාද් කුරවි නොත මලායික බේකලුන් සුවාල් දෙන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉබේලා ඛල්ක කුරවනි තෝ බිම්ගාලේ හුරුවා ෆසාද කුරානේ අදි ඉතුරුබයි ඒ බේකලුන්ගේ tajribak macca bekanu rasul Allah subhanahu wa ta'ala egota sual denni em Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam ge maik bayan kurafi haqiqataki insana Allah subhanahu wa ta'ala maik kurava fami wani walaqad karramna bani Adam Allah insana maik kurava karamat makhluq wa lava fani ina Allah subhanahu wa ta'ala de wafa buddhi eni umatuk sabab ngeto emema mi Ali radhiyallahu an Ali radhiyallahu anhu vidale fawa fadan ali gafan vidale fadan insana Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kurwa fawani makhluqat taka ehni makhluqat mane ki hayawanun taka adi mi malaika bekalun na istafatu Allah subhanahu wa ta'ala mi malaika bekalun khalqu kurwa fawani mi buddhi yawwa fa shahwatu emme hakandata turu kurwa fa hayawan wata ehni janawar Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kurwa fawani echhiga mi shahwatuge ba hamekani mi lavwafa buddhi echiga furihamenno koravanota buddhi neggotu enemes insana Allah subhanahu wa ta'ala khalqu koravwafa mi wani buddhiya shahwa mi deba ekiga insana kibaga lavwafa ehinkamu insana e buddhige beedun koggen ena ungene ilmu taka ena hoda hodun taka ena kura dirasa taka adi mi kankamu gamacca ngeto ena mi shahuwen ekkibako ekankamu gamatiga ena shahuwatun durwe Allah subhanahu wa ta'ala ingebi gotan ena duniyega wagut heda koffikamu gawanama me yaginum ves Adam alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ilevvi maikam ge tereke ena himinikenda ngeto ehma mane ki buddhi ge beenu algon me midannawa hen hegotuga
hifu ngeta eha mitanu galun waha kollen beenu ve Allah subhanahu wa taala insana maik kurwa me buddhiyan mi nuba asar kurafada huriya kankam magun me durwanche mi tere gama buddhiyan nuba asar kurana huriya nuba kama ngeta vaki nuba kama gun agun me hitam yarani hama sana ga sikundiya hame ekane mastu hata kedin ekanye mi ane gellon wani no insana Allah subhanahu wa taala maik devwa famani buddhi ke sabu jeni janwarta ko ma chehwima Allah haram kurwa fa komme kama kiwes ege kommes kala asartake mi ga harun hama dannawalen beenu mi fahoge research takun dakka goto ngeto arumen emmes kankam salam ko devwa Allah subhanahu wa taala arumen mujtama mi farfahon kama be goto khutba vis mi gossi mi internet website to ko mi honne ki tafatu photo taka video ta mi fada ichi tak belum ge sabab ngeto shahwani kankama mi hongenda mi honge mi nuragalo photo taka mi fada ichi belum ge sabab insana ge sikoni kura asaraki mastu hata ge tiege sabab kura asar kam bayan kura ba ngeto hama ekahala asar kura kama den mi kankamuge ilmu ga holi verin nam kan kanta ga mashwara ko lima be fulun vidaluan hakikatu ga mi kankamuge hori gellu ngeto hens mi be fulun vidaluwa gotu mi kala asar takin e bakkore e bima algon men ilmu hasil kuran beenuwa miha mi ka kankamun duruwan chene ade algon men bara aguhori malumat take de sheikhun faratus midibege midani so ilmu genu mattaka nota algon men insana Allah midavvi maikkan agon men imam mi heggotuga tibenye ene hol eba jehekan ilmu gena wakin khasako ene ugene ilmaka amal kuran jehene ka adi Allah haram kurabbi kantattakun durwan jehene ka Sheikh Ahmad Mamun mi agon men mi har mi waragina wahagata ka hon me deke vijje mi geteren ugenu muge haslu hagigi beenumake ko bata alon hewani ti emme korin koravanche suwal kane me fahatam medata mi hagigatuga ilmu ungenumage hagigi beenumaki alon men na de duniyage falah ingeto korin mi she nimaz faha korevita ilmaki hamekani mi dini ilmen nune hamekani ilmaki ingeto insaniyata taka alon men ungenen jeche se bohure misalaka mi doctori kamaki ilmaki sama ilme falaki ilmaki ilme hame hemme mi misalaka mi imara kurumuge fannu evesama ilme tafatu ek ilmu tange bori mi huriha ilmu taka kiwes alon men mi duniya bina kuru mattaka duniya ta'mir kuru mattaka alon men beenu wakantattake nuta mi duniyege diriulun arastu kuru mattaka duniyege mi insani naslu demehettu mattaka beenu waicche එහෙම වෙච්ච කමුගා වානම ඒ හෝදුමට්ටක අලුණුමෙන් කුරංජේ කන්තත්තවගා ඉල්මු උගෙනම එකමකා ගුල ඉල්මු හෝදුමකී ඒ කුරංජේ හෙනකම මානේකී මි මිසාලක මි අලුණුමෙන් කුරිම සලුන් ඉෂාරක් කරන තමින් කොම්මේ ඉල්මක දිය කමුගා වෙස් ඒගේ තෙරේග දීනුගේ mi usuli mi maulumat nata aslu maulumat asasi maulumat kudinna for kodden goitta hunna jehene ehen nun kam gawana me wateke waki sabakun echita madwonu biwege hingadan em ungenumuga hagigi beenumaki akhiratuga Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmata maghfirat libigatuma magfayvegen diun ei ham kurin alon me ishare kurita mi manfa kuran ilmege wahake wes adi ege iturun alon men balamato misalaka imam ahmad ibn hanbal ngeto imam ahmad ibn hanbal vidalo fami wani ma'al mahbarati ila al maqbara माने कि हम मिसाल का लियंग दिली बेनों का हिसाब हम फेशिकें लियांग हिसाब हम फेशिकें गोस खवड़ा हिसाब दान दें वे समा उनके नेशे मारा और में कितने स्किया नो तो मम्मा के उनको फेशिकें खवड़ा दान दें इल्मों के नेशे माने कि उनके नो मुझे हागी की बेन में कि उनके नो हमें कने मी फोटेक गहुरी चेक किया मुझे वहाँ के नो तो स्कूल का मदरसा के गोस किया मुझे कन्या नो ngeto nota mi degree ka kiyume vesnu emihe gore hunaraka emihe gore gabil kamaka mi beenu kogen e gabil kama hunaru ehmihe ka daskod ehmihe ka for kod dinuma ki e sama ilmen ame ngeto ehennama es miga usuli gotum bala iruga mi zamana halata waguta mi huriha etchakan alon me bala iruga eba mi nizami usule ge tereng ungenun ei onnen jenech mane ki mi misala ka degree femwara kiyewun nota mi school mad nizami tawlem ge tereng kiyewun mi kandate ke mi himenen onnen jehene kandate ke mi ge hagigi beenumaki timayaki mi duniyege kantattaka lohulu ifawa mi hekavun ei ekkanta ngeto duniye lohulun ei ekkanta dewankamaki islam deenuge asasi maalumatu timaya libifavun mi dekantan enege kibage ba annanje den eya ko ta den anan misaka dunewi ilmu tawge terege e ilmaka gule mawlumat ta den ena hodane
එම මේක දෙ අසාසෙන් අලොන මේක ෆාහක් කරන එන් අසාසකි දීනුගේ අසාසිය මවලුමාත එන ඉගිගෙන් දියුන් ඒ ඉල්මුගමගේ හගීගේ එබ්බේනු දෙවන බේනමක වාන් ජෙහෙනි මි දුනියේගේ දිරි උළුමට්ටක නොත දුනියේගේ දිරි උළුම් බිනාකුරු මට්ටක දුනිය බිනාකුරු මට්ටක ඒ බේනුවා ඉල්ම මාරිෆාය ඒ දනගතු මට්ටක ඒ බේනුවා මවලුමාත ලිබිගතුම් ඒ ලිබිගතුම ෆහුගා ඒ ජීබල්ලා ෆොරුමෙන්නු ಇಂಗೇತೋ ಅನಿಕಾಯ ಹಿಸಾಬ ಏತಿ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನು ಎ ಫೋರು ಕೊದ್ ದೇವನಿ ಮಾ ಹಗೀಗತುಗೆ ಏನೆಂ ಏಗೆ ಹಿಂಹಮ ಜೆಹುಮ ಲಿಬೇನಿ ಎಹೆಂ ವೆಗೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿವನಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ ಇನ್ನಮಾ ಯಖ್ಷಲ್ಲಾಹು ಮಿನ್ ಇಬಾದಿಹಿಲ್ ಉಲಮಾ ಎಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಜರತುಗೆ ಮಿವನಿ ಏಕ ಮತಿವರಿ ವೆಗೆಂ ವಾ ನೋತ ಮಿ ಬೈಗೆ ಗೊತುಗ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಂ ಹಿಮನು ವಾಫ ದೆನ್ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಂಗೆ ಮಾನಾಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಬೈನ್ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಂ ವಿದಾಳವನಿ ಮಿ ಮಿತನುಗ ಮೇನನೆ ಹಮ್ಮೇಕನಿ ಶರঈ ಇಲ್ಮು ನತ ದೀನುಗೆ ಇಲ್ಮು ಉಂಗೆನ ವಡಾನೆ ಏನಮಸ್ ಆಮ್ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಫಿಯಾ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮಿಂವರೆಂ ಎಂಗಿ ಫಹುರಿ ಮಿ ಹಾನಕ ಇಲ್ಮು ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕ ವಜ್ಜಿಯನ ಅನ ಮಿಹಂ ಇಲ್ಮು ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಫಿ ಹಮ ಗಾಮಸ ಎನಂ ಎಂಗೆ ಧರ್ಮಲಿ ಬೇನೆ ಮಾನೆಕಿ ಕಿರಿತ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಿ ಅರುಮೆಂ ಮಿ ದಕ್ಕನೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗೆ ನಮೂನಾಯಕೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗೆ ನಮೂನಾಯಕೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆ ಕಲೆಫಾನ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಿಯೆ ಎಕಲೇಗ ಫಾನಕಿ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತುಗ ಅರುಮೆಂ ಮಿನ್ ಕೊಫಿಯ ಏಕಮುಗ ಸಮ ಎಮ್ಮೆ ಹುನರವರಿ ಬೇಕಲಕೆ ಎಮ ಹುರಿಹಾ ದಿಮಾಲಕ ಬೆಲಕಮುಗ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ದಿರುಳುವುಮುಗೆ ಹಯಾಪುಳುಂ ಅರುಮೆಂ ಬಲಾಫಿಯ ಎನ ಮುನಫೆನ್ನಂಗೆ ಬಹುಟ್ಟೆ ಹೆಂವಿಮ ಇಲ್ಮು ಐ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಕಸ್ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ ಎಚ್ಚೆಕೆ ಏಗೆ ಬೇಣು ಅನಕಾಯ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು ಅದ ಮೇ ಅವಣ ಮೆನ್ನ ವಗುತು ಸ್ವರ ತನ್ನು ದೇತಿ ಆಯ್ಕುಗ ಸಮ ಮಿ ಮೌಲು ವರ ಫುಳಾಕ ವಾಕ ದೆಕ್ಕಿದಾನ ಅದಿ ವರ ಬೇಣುಂತರಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ತಕ್ಕೆ ತಿ ಅಲ್ಲವೇತಿ ಬೆಲುಂತರಿನ್ನ ಅಡು ಹೆಂತೆನ್ನ ಹುಷಾಳಾದ ವಿಕಮಟ್ಟಕ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಡಾಗನ್ನವಿ ಮಿ ಅವಣ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಇನ್ಸಾ ಮಿ ಮೌಲು ತಕ್ ಮಿ ಇನ್ಸಾ ಕೊದ್ದೆವಿ ಅಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ಶಾದಿ ಅಶೇಖ್ ನಿಮಾಮ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಬ್ಬರ ಶುಕ್ರು ದನ್ನವ ಅಗುಣಮೆನೆ ಮಿ ಉಮ್ಮೀದಕಿ ಅಗುಣಮೆ ಮಿಯದು ಮಿಲಿಬುನು ಮಾಲೂಮಾತ್ ಅಲೀಗ ಅಗುಣಮೆಗೆ ತೆರೆಂ ಹಮು ಇತಮಗು ಹುರಿಯಾ ಅಫ್ರಾದುಂ ವೆಸ್ ಏಗೆ ಬೇಣುಂ ಹೇಗೊತುಗೆ ಹಿಫುಂ ಅದಿ ಏಗೆ ಸೌಬುಂ ಅಗುಣಮೆಂಗೆ ಕುರಿಮಗು ಉಜಾಲಾವ ಅದಿ ಅಗುಣಮೆ ಉಖ್ರವಿ ಹಯಾ ಬಾಜ್ಜರಿ ಕೊದ್ದೇನೆ ಮಾಲೂಮಾತಕ ವೆಗೆನ್ ದಿಯು ಎಮ ಮಿಯದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾಲಾನಿ ಹಮೆ ಹೆಂಗೆ ದೋಸ್ತೇಕೆ ಅಗುಣಮೆ ವೇದ ಕುರಮುಂದಾ ದೋಸ್ಕೊಳು ಮತಿಂ ಹಂದಾಂ ಕುರಮುಂ ಏಯ್ ಅಗುಣಮೆ ವೇದ ಕುರಮಿದನಿ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್ ನೋತ ಕೋವಿಡ್ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಲಿಮಡು ಕಮೆಗೆ ತೆರೆಗ ವಾತೀವೆ ಸಿಹಿ ಫರಾತ್ತ ಕೊಂದೆ ಇರ್ಷಾತಕ ರಕ್ಕಾತರಿವಗೆ ಎಗೊತು ಮತಿಂ ಅವುಗುಣ ಅಮಲತ ಬೆಹೆಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಎಳುನ್ ಅವುಗುಣ ಮೆನ್ ನಮಾದದ್ದಾಯದು ಅವುಗುಣ ಮೆನ್ ದೆ ಇರ್ಷಾತಕ ಎಗೊತ ಅಮಲತ ಬೆಹೆಟ್ಟು ಅದಿ ಅವುಗುಣ ಮಿತಮೌಗ ಅವುಗುಣ ಬಲಿ ರಕ್ಕಾತರಿ ಮುಟ್ಟಕ ಅವುಗುಣ ಮೆನ್ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮಾಯಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹದ್ರತು ದುಆಕೊ ekam rakkaatun agunu midaki inshallah agunu maada maves hama mi gadiga agunu men tibe fronna tafaatu mawduka tafaatu mihman taka ko baddo ko miduga agunu wakwelani miyaduge mi program agunu men tibe fron belle kan tibe fron shukru dannawum subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh